Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Uba Samlin El Malnyang MLA ke Sokyong constituency uba dairu menteri jong ke sarkar jela uba dai pe ya katnat sam umbam umdi u MDC katany uba Sherbor lang maulong ha ke santerik julio kila yo ban leit tung dieng ha jaka jong ka right Sokyong ka bahap ha hima Sokyong ban penjer ngam ya ke Mariang ha gani ke sngi la yedon lang ulung dok ka hima Sokyong u video ka Sokyong blog uba John F Karshiyeng kilong kemelong kapa bat ki khina school ban tung dieng ya palat South Spartan Rai. Ya gani ke jingtung dieng la penyai ke Joint Committee of Forest Environment hima Sokyong bari ya ke jingelang la penlong ha Mausdung SSA Upper Primary School. Haba ai jingkeren ha gani ke sngi uba Samlin ula ai khublei yo lengdo Sokyong uba la shimkhia ban tung dieng ha gani ke Klau jong ka right Sokyong namar satang gani ke jaka ka bala ban pendap umbam umdi ya kishnong ki bahap ha Sokyong. Ula itu ba ya gani ke tolong ula depshna scheme ban sam ya ki pajba ke shnong Sokyong. Ula ongru bagani jingtung dieng kalong sibenta ban penne pensa ya ki tolong bat ban penjernyam ya ka Mariang. Kajing temu ke jongi yang ni pok Sokyong hi kalong masang ban ai ku beliau lengdo masing ni banta ban organize ba kumno bangi bangi yang ni pet kilom kiwa kelas London. Te ngidon kamban penjarngam. Ba kan ka Mariang ka jongi yang ni. Ini yo ser ko umbam ko umdi. Ka ba hakmat Ka bangi mantangim dan tolong umbam su kan ka Sokyong. Pet ngidon stang kan ka law Sokyong ka bami nang ni. Mantanang ni ngila pa ko ka skim. Ka bangin pom ni ka bami nang ni law kontang law Sokyong. Ni ka right Sokyong. Tengen susah ya kan sini ka Sokyong hi bawi. Te ka ka bangayu ba masuk banyaro. Ya ka hima lale bentar ke badai nak bentar ke babon ke balang mar ngitungi kini giding akan dikasngi abang kan mau kemarin bagi dia benlek koj mat tang benlek koj bakum no ngitungi giding bagi ni giding kin ai ke jing im yang ngi gibreu di basong hani kadong katang ngitungi bat kham tam langsung ban penpriang ke kubor ba nak yang ke sarkar MDA gombat lei kelat patai kubor ngi tumu bat kajing terkat ke jongi menta akan dikasngi kalau gomba silak teli, sepulak teli gitu try dieng in pendap bantung. Takum ta kani kadi sibenta. Nakalang ka sarkaru ka pencerur kani benta, bat ngi hang ni Sokyong. Imla ban sesuai dan manau snam ini program kani ka sinong jongi nomor PI bon di gidong di tanjongi manta kelas London. Tekani kalong ru sibenta. Ban pencerur. Ya kini kena sekolah ke jongi bangin ari jing kayaki gumno kintip bantingkai bakenam ot pathar ki dieng bakinam pempatar, bakinam tang kelumar ki Klau, marka Klau kadi ke ba ai jing im ngi ki breu. Tekum ta ngaso ban kan digasngi. Bangi pendap bantung ini ki dieng kumba South Spartan Rai. Tekani kadi jing sedang. Hakan ni ka Sokyong konsi bat kantam hak hima Sokyong. Yang ngaso ban i lindo ri dalang ni, yang ngaso ban ai buram i. Ibala organizing di program harkom ke badeng. Wat la ka pentut ke beningkat ni ru. Nilai ya cekmat bat ka program kalong ke bencong.